Tiga minani Paulo do sinja do calatay. Rakwavat vatekam ni kanem. Mga kakte. Inyurana yamak deng sunakem jia mata dutom. Numien sutawa tumirara tenam jinyuan gana pamirngenan. Ham tau siyaw kapagaman nyuso uno nidnya mapamiring siya. Suipi tatariman nyo takalitan kamu. Numien so alalonyam macisido-sidong kamu. Tauriranam nanaw na jaten ni Yes Kristo. Umapakatene-tene nga tawam hakmanilitan wo kataw-taw na. Suyi kami minutawa manake-nakema mancino manwa ya piyano ya maraget wo iwawalam ko. No si apyam manoyong wo kasarina. Suji mapadmai so kataw-taw do ichata tao. Suyi kami minutawa macipanoyo-noyo nga jima kanat so nakenakam do tangayin na niya matadoto. Inyorana dapamiringen no nanaw na niya matadotom. Sidongen nyowo ya mapamiring jinyo no nanaw na niya matadoto atao. Ipantan nyo siraso makakadeya hapiagen dano nakem. Jika memanayo tayo do tangayin na niya matadoto. Tangabo matayo tado tangayin na. Suyikano yung no kapacilu-cilulo no mga pno tao do makakadeya minavarina. Tanumir sutawa tumanguranguri do nakenakem nam mangiwo kapakap na sutumiyono nga halalo do makutu-kutu dalilano apoy. Hamno si pangurayan nawo harapan na siya no sirina niya matadutom maap na utumiyono nga ikavino pad na do tingatwa ituro na no siri. Hamuri ujita machimarik na iya mapivarisyo hapiavari. Tano sito tangutukuta maapso akman sa nga variyam no maratengo ararono makwam hamienso nakem na jaten niya mataduto. Amurian, numienso sidongan taso ichata tautam sidongan tasiran. Am arakuraku paus sidongan taso hakmati kaktedo cinayan. Cita enyon uyararak wabat-batek. Tauriranam yakuni vat-vat kanori. Sirarana maparwi so kataw-taw da mancininya hamyong kaddo kataw-taw nyom. Uda ikak mansangam ikan nyari da sirawo mapakakasisirano. Mang nanaw sirano joji kanani Kristo. Tamakanet ranura mapataradang jaten do tingato. Ham sirarana nyimyong kaddo kataw-taw dam. Nadjami minwo iwawalam na nimoy sa ayamarap. Uda pancen ninyo hamyong kaddo kataw-taw nyom daparwayin wo kanyiwo mamiring nyo sira. Amyakiranam yabuy kaduan ano yako parwayin. Ta si Yes Kristo panisiringan tao yako parwayin na yan mawakwak nyaten do jojika. Upipi pangayan no jojika jakenam yan mafunas ranawo marageta nakenakem ko. Upipi pangayan no nangam yako nam mamlis. Sujinaranak dengino kayong kaddo kataw-taw ta. Tamak degdeng mo farino sirya hamya vayoso ununod ta. Inawoy no si ikarilaw na sila niya matadutowo ya mangurido ciri-ciring ko. Patsangayan dano tao doyo taya kano beken na tao doyo tay. Kapantanan nirasuyi kapiyano ununod da. Inawoy si papunda si chay kwayawo kajidarya kanranan niya kena mihilimwang no ciri-ciring na ni Yes Kristo. Tao arwa kurad kudo kataw-taw kwam uriwo yung kadkwa lamlam soy ni Kristo. Mga kakte, inawoy si yitur na jinyowo pangangarilawan na ni Yes Kristo panisiringan ta. Amen.